بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga palanggungan haagama Islam, hitukbal taniyo in sa taod-taod pagsarang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan nagpapanjari kato tanyo katan, Tuhan tagmiliksing katan uno-uno na. Siwuda in manahot iwan sin maaslag, in kikita ta iwan sin wayroon. Mahuli mga palanggungan haagama Islam, magnaiksaksi kita niyo sin wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malengkan Allah tunggal isa-isa niyara. Wayroon pagsakuton niya sarta magnaiksaksi kita niyo sin sawunal tuod in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daak iwan ipon sin Allah. Salawat iwan salam matukan niya lapay na in mga lungdan karabat niya sampay na pamanga sila miya magad pabariwakkas pasunnat niya dagpagpaadlaw mahuli. Mga palanggungan haagama Islam, biyasin aki yari na isab kita niyo na hinungpong magpangadji sin ilmu pag-agama, mamuso sin ilmu amo indihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya makasud kita niyo pasulga niya. Diyari niya mga palanggungan haagama Islam, in mawdu' tanyo harum ini amo in mabaya na mo hiwissar mura-murahan aun maputan niyo pangadjian mangdahi paamuin hikarayaw sin pag-ibadat tanyo sarta hikarayaw sin piil palangay sin tiap-tiap daing kato. In mawdu' hitukbal na mo amunay ni in parakala hasarab niya kimangi in parsugpatan sin hambuok manusia pahambuok. Amunay ni in sababan bang mahi makapagkalo in hambuok pahambuok misan wayroon hihinang sin pakaniya. Sarta amuinin sabab matuhuma in mga sila taw marayaw sin in sila taw kuno mangi misan wayroon sila hihinang uno-uno mangi in hinang ini amo na in pagtawakon suudvan huna-huna pamangi. Dihayaon mga palanggungan haagama Islam, ingatun taniyo bang uno in kangian sin maghuna-huna kita pamangi. Karna in hinang ini mga palanggungan haagama Islam daing ha mga dusa amo inliangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suudvan uno in pagbahasahon suudvan huna-huna pamangi. Laong sin mga sila mga ulama in suudvan siya na laong niya in adamu thiqati biman huwa laha ahlun. Siya na in malawa in pangandul pamano siya pahisiyo-siyo na amo in mapatut siya pangandulan. Laong pasingkaywanan mga ulama, wakila hiya tuhmatu
aw huwa at-tuhmatu lil ahli wal aqaribi wan nasi fi ghairi mahallihi. Siya nalong niya in makatuhuma kau siwo da pa ahli mo atawa hisiw-siw na masuok maun kay mo atawa hisiw-siw na manusya habukon bubutangan niya matuhuma mo sila habukon habubutangan niya amo ining pagtawakon suudhan huna pamangi amo inliangan sinallahu subhanahu wa ta'ala halom sing kitab niya mahamulya aparman sinallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim. O kamu mga beriman, ya kamu mga namamarat saya, ijtanibu kathiran minadh-dhann. Ani biniyo in kamatauran daing hapag huna-huna. Ani biniyo liangan kita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Liangan kita sinallahu subhanahu wa ta'ala daing hakamatauran pag huna-huna. Ijtanibu kathiran minadh-dhann mayta inna ba'dadh-dhanni ithim. Karna baita sinallahu subhanahu wa ta'ala in kaybanan daing hapag huna-huna ithim dosa siya. Karna mayta bangkaw naghuna-huna papagkahimu natuhuma muna siya natuhuma muna sa sinparakala lapas siya ring hayan bangkaw naghuna-huna patay manghud mo pabagay mo in asawa pabana in bana pa asawa in maas pa anak in anak pa maas inig mo na yung pangandul, amuin. Bang paamuhon, sumay sila ni mapatut pangandulan. Karna biya na sing qaida, siyabot si mga sila mga ulama. Al-aslu fil muslimi salamatul qasdi wal i'tiqad. In karya salih, ahambuok muslim mu'min na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala in karya sali salamat in maksud niya bimakna kapangandulan siya salamat in maksud niya iban salamat in i'tiqad niya karna in siya muslim na mumung la ilaha illallah naring hasawag yan bukun harus bukun maharus amuin huna-hunaan ta pag huna-hunaan ta pamangiin tay manghudta muslim. Labi luwa na bang inhambuok muslim yan masuok maun kaymo. Karna mga palanggungan haagama Islam apabila pag huna-hunaan mo pamangi intay manghud mo muslim sa bunal tuod na kahinang nakaw sinsa lago puting karna may tabya na sinakita kaina in manusia misan wayroon hihinang uno-uno misan wayroon nabisara uno-uno kangian sa mahinang siya tau mangi hapangatod sin manusia hasawab sin paghuna-huna niya. Hangkad din Rasul sallallahu alaihi wasallam pianglangan niya tuod in parakala paghuna-huna pamangi habayta niya iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann anib kamu layo kamu ring hapag huna-huna huna-huna amuin wayruun kasabunnalan niya. Huna-huna amuin wayruun dalil tindugan niya. Mayta. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna dhanna akdhabul hadith. Sabab bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabunnal tuod in paghuna-huna pamangi paghuna-huna amuin wayruun tindugan niya dalil
akdhabul hadith. Siya na in sa puting-puting himumungan. Siya na in himumungan amuin nakalabaw in amuin kaputing niya. Karna mayta siya nin sa puting-puting amuin himumungan. Karna mayta nakapag huna-huna kaw nakatali kaw pahambuok. Pagkahimo pahambuok Muslim sin para ka lapas siya rin doon. Hangkanda Lawhi al-Ghazali su'udh dhanni ghibatun bil qalb. Unin akhini al-Imam al-Ghazali ghafarallahu lah, su'udh dhann in paghuna-huna pamangi ghibatun bil qalb, limot mahinang sin pangatayan. Aha may bukun limot karna may intay manghud mo piyagtalian mo sin uno-uno na amuin kahuhukawan niya. Bukon kabiyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamaan niya in paglimot unin paglimot siya na in amuin sabbuton mo inhambuok tay manghud mo sin parakala di niya kawayaan sin parakala kahukawan niya. Nauno in piyag huna-hunaan mo intay manghud mo pamangi unin huna-huna yan kawayaan baha sintay manghud mo. Sari bang amuin huna-huna pamarayaw way ruon dasalla niya. Naghuna-huna kaw arakalain sa yaon puasa. Naghuna-huna kaw indihil niya sin pahambuok tao sarakka. Iniyato huna-huna pamarayaw. Sa abang huna-huna pamangi su'udhan in ma'na sin su mangi. Bangkaw naghuna-huna pamangi patay manghud mo. Limot mo siya sin limot. Halom sin pangatayan mo. Nalawhi al-Khattabi rahimahullah adh-dhannu mansha'u al-kadhib. Mansha'u aktharil kadhib. In huna-huna long niya. In pag huna-huna long niya al-Khattabi rahimahullah siya na long niya. In puunan sin kamatauran himumungan puting. Siya na long niya. In puunan sin kamatauran kaputingan. Maita in manusia. Hari niya mahimuting, hari niya pa mahimuting intay manghud niya. Haway roon pa. Di magpag in amo in panghimuting niya patay manghud niya. In puunan niya yato. Nakapag huna-huna siya patay manghud niya yaon. Hasawab sin pag huna-huna niya mangi patay manghud niya. Na mahuli innahin ang natija. Innahin ang bunga sin pag huna-huna yaon. In amo in mahimuting niya na. In makawisara na siya. Puting. Mohon patay manghud niya. Hakanda in daing ha mga baribakas, mga kangian, mangdahi, hasawabsin, paghuna-huna pamangi, in paghuna-huna pamangi, mga palanggungan haagama Islam, bukon sadya papagkahita, bukon sadya patay manghudta Muslim, bukon sadya paasukampong ta, palasya ta, sa in paghuna-huna pamangi aun waktu kapag huna-hunaan ta pamangi in Allah subhanahu wa ta'ala. Biya diin ta kapag huna-hunaan pamangi in Allah subhanahu wa ta'ala. In paghuna-huna pamangi pa Allah subhanahu wa ta'ala biya nasin maghuna-huna kausinin Allah ta'ala di ni ampunon hikwan ngayon. Atawakan maghuna-huna kau pa Allah subhanahu wa ta'ala sinin Allah ta'ala di niya kau kaulungan. Atawakanin Allah subhanahu wa ta'ala di siya magpanaog daraugan pa umat ini.
ini mga palanggungan haagama Islam, daing ha mga huna-huna mangi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta siya na insa laggo-laggo. Siya na insa laggo-laggo kaputingan sarta sa laggo-laggo paghuna-huna pamangi. Sababsin way ruong kaw piaghuna-hunaan pamangi malaingkan amunay nagpapanjari kay mo. Aring ha sababyan daing ha mga bariwakkas amuin mangdahi maun bariwakkas mangi amuin mangdahi maun hasawabsin paghuna-huna pamangi paghuna-huna pamangi mahinang siya sawab mahulog in hambuok mano siya paamuin magsirik siya atawakan makahinang siya bid'a atawakan makahinang siya kalawungan. In paghuna-huna pamangi mangdahi siya pakakahinang sirik atawakan kakahinang bid'a. Karena apabila kimangi na inhuna-huna sinhambuok manusia pa Allah Ta'ala narihay ni makatali na siya mangindoa paruhain ding Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya piyagtalian sinin Allah subhanahu wa ta'ala di na siya pauli undeng hasakit niya dahing hasababyan mangayo na siya mikiuli haruhain ding Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inhambuok manusia naghuna-huna na siya sinin Allah subhanahu wa ta'ala di na siya haunun ding hakamiskin mikitabang na siya haruhaing ding ha Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya siya magdaya. Nabihan mga palanggungan haagama Islam inhambuok manusia apabila kimangiin paghuna-huna niya pa Allah subhanahu wa ta'ala mangdahin paghuna-huna niya iniin mahulog siya pagkakahinang syirik. Sarta apabila kimangi day sabin paghuna-huna ta para Rasul sallallahu alaihi wasallam biya nasin maghuna-huna kita arakala aun ding ha mga sara sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam narihay ni mga palanggungan haagama Islam mangdahi in paghuna-huna ini in makahinang nakita sin hinang bago karna in tiatali sin hambuok manusia yan arakala laung niya haun sara wayroon na pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam arakala laung niya aun ding ha mga wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya lupahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hibayta pa mga ummat niya. Insa laggo-laggo na huna-huna pamangi sinhambuok manusia para Rasul sallallahu alaihi wasallam in maghuna-huna siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam arakala laung niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang hayanat tiuod niya wayroon piya sampay in sara biyayta kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam narihay ni mga taymang hudahagama Islam arakala in manusia yan bukon sa bid'ay na hinang niya arakala in hinang niya in mahinang niya amunay hinang kakupor po Allah subhanahu wa ta'ala karna maita tiyuhuma nyin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang hayanat naring hasawabyan biya niyara tiyuhuma in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun jukup naring hasawabyan magkapanghimuting na siya paayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Haadlaw inibita sin Allah subhanahu wa ta'ala akmaltu lakum dinakum haadlaw inidiyukup kuna kanyo in agamaniyo wa atmamtu alaykum ni'mati sarta siyampurna kuna kanyo ni'mat ko wa raditu lakumul islam dinan. Sarta piagrida kuna kanyo in agama Islam pag-agamahan niyo. Sarta mahimuting niya
Infarman sinallahu subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sabunal tuod bayta sinallahu subhanahu wa ta'ala, sabunal tuod kami in nagpaturon sin Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Sarta kami raysab sabunal tuod kami raysab in magparihala kaniya. Ay bima'na bang inhambuok manusya naghuna-huna pamangi para Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun daing hamanga piagwahi kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala in wayroon di magpagpaadlaw ini tartanto na himutingin ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Daing hamanga kangian amuin magbariwakkas daing hapaghuna-huna pamangi. In paghuna-huna pamangi sipat sin mga silari kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sipat sin mga silari kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima'nain mga manusya ini kaya bubungsihan kaya rurugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in paghuna-huna pamangi sabab amuin la'natun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang siya sabab inhambuok manusya yan ini mahinang siya tagmustahak sin la'nat sin Allah. Mahinang siya tagmustahak sin la'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unimparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'adhib al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alayhim dairatus saw' وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Iban siksaon sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga sila mga munafiqin. Sibu dain usog iban sin mga babae. Wal musyrikina wal musyrikat. Iban sin mga sila nagsisirik nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu dain usog iban sin babae niya. Adh-dhannina billahi dhanna as-saw'. Amuin naghuhuna-huna. Amuin naghuhuna-huna sin paghuna-huna mangi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit baita sin Allah subhanahu wa ta'ala kadugalan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'anahum iban la'natun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala wa a'adda lahum jahannam iban tiagamahan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sinapinarka jahannam wa sa'at masira. Inapinarka jahannam amunainin sangi uwian sin hambuok manusia. Mahuli in paghuna-huna pamangi mga palanggungan haagama Islam ini laung sin mga sila mga ulama yurithul insan al akhlaqa as-sayyi'ah. Tumubo hasabab sin paghuna-huna pamangi tumubo din dun hamano siya yawn in mga pangaddatan amuin sangingi. Ngumiin addat mahinang mangiin palangay sinhambuok mano sa apabila daran siya maghuna-huna pamangi. Mayta, nari nakatiyot-diyuan, di makakita, uno-uno, amo hindi niya kabayaan, maghuna-huna magtoy pamangi. Nabang siya naghuna-huna na pamangi, makalimot na siya, mangjaga-jaga na siya, mahuli, magkawisara na siya puting mahimuting niya nintay manghud niya Muslim. Ang kanday sa minallahu subhanahu wa ta'ala haayat amuin siyabot takaina. Hawayroon niya pasiyabot in pangjaga-jagahi, in paglimot, unin panagnaan, pihalli sinallahu subhanahu wa ta'ala, pihalli sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga sila mga bariman, day haamuin paghuna-huna pamangi. Unin parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim. Ya kamu mga namamarat saya, ijtanibu kathiran minadh-dhann.
layo kamo, anib kamo, dayng ha amuin kamatawran paghuna-huna pamangi, inna ba'da dhanni ithim, sabab mayta, sabunal tuod, in kaywanan dayng ha mga huna-huna, in siya ini dusa, mahuliunin sugsyog pat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu, iman ayaw kamo mangjaga-jagahi. Mayta, bangkaw nakahuna-huna na pamangi, long mo marayin siya ini behay ni. Marayin siya ini kimawa sin panyap ko. Naraying hasawab yan, jaga-jagahan mo na siya. Hasawab sin amuin paghuna-huna mo pamangi, kajaga-jagahan mo na, jagahan mo na yung katansin manusia. Mahuli, bang mo jagahan na intay manghud mo, uno na yung juma to, mangdahi na paamuin makapanglimot na kau. Bang amuin, aw na maramo magsuy-suy. In amuin huna-huna mo yato, hikapang history mo na pakaiwanan. Along mo hikuan yaon, maray siya wayaon long mo in kimasing kuan ko. In siya yaon long mo bulaog. In siya yaon long mo panakaw. In siya long mo bihay ni bihat to. Na, in panagnaan, intuunan singkatan ini hasabab sin paghuna-huna pamangi. Hangkan dalong si mga ulama, in paghuna-huna pamangi, in siya ini tumubo hasabab niya in mga pangaddatan mangi maun hambog pamano siya. Sarta mga palanggungan haagama Islam, man sa'ad dhanna lang si mga ulama, man asa'ad dhanna asa'al amal. Man asa'ad dhanna asa'al amal. Isiyo-siyo in kimangi in paghuna-huna niya, kumangi day sabin hinang niya. Isiyo-siyo in manusya, kumangi in huna-huna niya, kumangi day sabin hinang niya. Mayta, aun kabakan mo manusya, maraw in huna-huna niya, atau kan aun kabakan mo. Manusya, mangiin huna-huna niya, pahambok manusya yaon, in dumayo in amuin pagsumad yan niya kaniya. Tartanto, wayroon manusya, amuin mangiin huna-huna niya, papagkahin niya, in marawray sabin paghuna-huna niya kaniya. Tartanto mga palanggungan haagama Islam, bang mangi na in huna-huna sin hambuok, pahambuok, kumangi na in parsugpatan, kumangi na in pagsumadya, kumangi na in muamalat sin pakaniya-pakaniya. Aring hasabab yan, hakahinapusan, mangdahi na siya, paamuin, mag-igil-igili. Mangdahi na siya, pagpag-amburda, pamagkalo. Hauno siya, timagna siya, paghuna-huna pamangi. Naring hasabab yan mga palanggungan haagama Islam. Suway taniyo tuod, suway taniyo, aniban, indu sarakula ini, aniban taniyo, in amuin, makahinang kita niyo, makapaghuna-huna kita niyo, mangi, papagkahinta niyo. Labi luwa na pamanga manusya, amuin masuok ka to, labi luwa na, in makapaghuna-huna kita niyo, mangi pa Allah subhanahu wa ta'ala, ali'iyadu billah. Aring asawab yan, suwaytan yung ingatun bang uno namayan in mga kasawab-sawaban. Mga kasawab-sawaban mangdahi paamuin kumangiin huna-huna tanyo, hasupaya kahalian tanyo in mga kasawab-sawaban ini, apabila kahalian tanyo in mga kasawab-sawaban ini, murah-murahan di kita niyo atawakan di dumaran. Harita na kahalian totally sa di dumaran in paghuna-huna tanyo pamangi. Panagnaan ding ha mga kasabab-sababan amuin, mangdahi papaghuna-huna pamangi. Al-jahlu wa su'ul qasdi wal faham. Amunain kaawam. Iban na sin maksud, iban sin pagpaham. Mayta. Bangkaw awam. Bang wayroon panghati mo. Diyan na sinasabot ta upamahan kaina. Naghuna-huna kau sin mainimano siya yon himinang mangi, bang awam kau, bang hisin himinang bamangi, tartanto makapaghuna-huna na sadya kau. Sa bang ingat mo na, hiyati mo na,
hati niya, iubatan mo, in kaawam, sinlawan niya, amo na in paghati, tartanturi ka makapaghuna-huna pamangi. Sarta bang diyayaw mo, lianuan mo, in maksud mo, damik yan dihay niri day sab ka makapaghuna-huna pamangi. Amo yan in panagnaan. In hikarwa, dahing ha mga sababan, amo in makapaghuna-huna pamangi in hambuok Muslim, amo na in ittiba'ul hawa wa ta'mimul ahkami 'ala nas. Amo na in magad ka hawa nafsu mo. Apabila iagad mo in hawa nafsu mo, tartanto makapaghuna-huna na ka pamangi. Karna may tabang sadya niyagad mo, amo na in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmabuka ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, tartanturi ka makapaghuna-huna pamangi. Sarta din ha mga sabab makapaghuna-huna imano sa pamangi, amo na in ta'mimul ahkami 'ala nas. Amo na in samuahon mo in paghukom pa mga manusia. At iniyawang ka makahukom lang kumingkatan sin manusia. Ayaw. Banghisyo sadya. In mapatot, hukumon ang sadya yato in bantangan mo sin hukuman. Ayaw mo hukuma sampay manos siya amuin. Way roon nag-inu-inu, way roon nag-unon, way roon nagkakahiwa. Nabangin manos siya, bang siya makahukom. Malangkom ingkatan sin manos siya, na asal na sadya makapaghuna-huna na sadya siya pamangi. Sarta daing ha mga sababan, tumaud in paghuna-huna mangi sin hambuok manos siya, amunalong sin mga ulama, musahabatu ahli al-fisqi wal-fujur. Apabila in hambuok manos siya, dahon niya na, maglungdan panon, mag-agad-agad in mga sila to mangi narihay ni. Kumangi na sampayin paghuna-hunaan niya. Karna may tain tao mangi, wayroon paidda makaamuring ha mga tao mangi, malaingkan ini malapay risap ko sing kangian nila. Nabangin diara sinambuok Muslim nag-aagad-agad mga tao mangi, na yung tao mangi ini, asal deng hangan niya pa, tao mangi ahlul fisqi wal fujur, mga tao masumag maksiyat. Aray nga sawab yan, di kau hinduan sin tao mangi magtaat pa Allah. Di kau hinduan sin tao mangi magibadat tunggal pa Allah. Sa unin hinduan kayo mo sin mga tao mangi, hinduan kau sin mga hinang nila raysab, sin mga hinang kangian, dahil naman hahuna-huna, halawang pikilan, dagpagpalaw maatay, sampay parila iban sin paanggaw takbaran mo, hinduan nila rakaw biya din kangiun in mga ini. Haring hasawab yan mga palanggungan haagama Islam, subay taniw halian in mga sila tao mangi, ayaw na to dahon sila mag-agad-agad, malaingkan bang in maksud tanyo magpasampay kanila sin kasabunalan, sumuok kita kanila magpasampay kanila sin hinang marew sin kasabunalan mahuli, anibanta sila karna in mga sila tao mangi, tao nagmamaksiyat, wayroon karahan nila malaingkan arakala malapay risab kita nyo sin kangian nila. Inhi kaupat mga palanggungan haagama Islam, dahing ha mga sababan, makapaghuna-huna, pamangi, in hambuok Muslim, amunain, apabila, humadir siya, maun siya lumamukay, patampat, paamuin pagpunpun, amuin, wayroon hinang dihay ni malaingkan magtuhuma, ibansin, magtali at tawakan magduwarwa pa mga manusia. Apabila limamugay kau, hapaglingkod-lingkod ini, tartanto malapay raysab kau, makatali, makapaghuna-huna, makapagduwarwa pa mga manusia katan.
Aray nga sababyan, subay tanyo aniban. Subay, di kita niyo lumamod. Maglingkod-lingkod, magpunpun iban sin mga manusia. Masub, magguni-guni, masub, manuhuma, papagkahinila. Bang aon diungog taniyo. Bang in mga manusia, pakatiliwot na to. Naghuna-huna na pamangi, nanuhuma na. Nang himuting na pagkahitan niyo, layo na kau. Anib na kau, arakala, bang kau ri lumayo. Malamin kau sinhinang nila. Dahil nga sababyan, karugalan na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan inikaw pat mga palanggungan haa ka ma-Islam. Inhi kalima, amo na in al-hikdu wal-hasadu ala al-madhnuni bihi. Amo na in jangkihun mo, igilun mo, maghikid kau, paamuin manusya piaghuna-hunaan mo. Asal na sadya bukon mahunit, maghuna-huna pamangi, bangin manusya yan, piagbukuni-kunihan mo siya, atawakan, ini, iaamburda mo siya. Yaunin hasad halom sin pangatayan mo. Yaunin hikid halom sin pangatayan, naray nga sababyan, asal makapagguni-guni na sadyan hamuok manusya. Naray nga sababyan mga palanggong haa ma Islam, ingatun tawang uno namayan, in mga tiranan makatabang kato, hasupaya makahalli kita, katinggalan tayo paghuna-huna pamangi. Inhikay sa mga palanggungan haa ma Islam, sarta amunin sa lagu-lagu makatawang hasupaya, makahalli kita rin hapaghuna-huna pamangi, amunain magpatilibon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta mangindua kita kaniya, amuin paluhayon niya kato, tawangan niya kita, amuin makalayo kita rin hapaghuna-huna pamangi. Magpatilibon kita daran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hapag huna-huna pamangi, sarta daing hakatandusa. Mahuli, indaing ha mga magatawang hasupaya, katinggalan mo in paghuna-huna pamangi, amo na in humundong na kauring hapag huna-huna pamangi. Karna may tamisan pabiya diin in kusog mo mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala, at kala in kiaunan mo, masiyaw dahalom sin pikilan mo, in paghuna-huna pamangi tartanto, asal di mo na sadya siya katinggalan, sarta di kau makaideng harusayan. Inhikarwan niya mga palanggungan haa ka ma-Islam, insuway mo ingatun in mga kanganganan iwan kasipat-sipatan sin Allah. Habitikan amuin napasampay kato sin mga sila mga salaf. Biya na sinhatihon mo, sinin Allah subhanahu wa ta'ala, siya insangat makarungog, siya insangat makakita, siya na in nakalabaw in panghati niya, sarta kaya hahatihan niya in katansin uno-uno na halom sin daghal sin manusya. Narihay ni mga palanggungan haa ka ma-Islam, apabila kaya hatihan mo in mga parakala ini, sabunalto din Allah subhanahu wa ta'ala, siya na in as-sami', sarta siya in al-basir, sarta siya in al-alim, sarta siya in al-khabir. Narihay ni mga palanggungan haa ka ma-Islam, bang mo kihatihan in mga kanganganan ini, iban na sin mga kasipat-sipatan halom niya, tartanto di na kau makapaghuna-huna pamangi. Mayta, karna bang hiyahati mo sarta siyod mo palom sin atay mo sinin Allah subhanahu wa ta'ala, hiya insangat makahati, hauno-uno na, luon sin daghal sin mga ipon niya, tartanturi mo na ini kabutangan at tawakan kaluunan sin amuin paghuna-huna pamangi. Karna may tabang kau naghuna-huna pamangi, bang kau naghuna-huna pamangi, tartanto kaya ingatan niya to sin Allah. Nabang kaya ingatan sin Allah, naghuna-huna kau pamangi,
tartanto kabungsihan at tawakan mapatut kau siksaon sin Allah naring hasawabian kahalian mo na siya. Hangkan din maghati sin mga kanganganan iwan kasipat-sipatan sin Allah bukunin maksud niya supaya sadya amoin ini makapaglukat kamo iwan sin mga ruwaing tumpukan. Bukunin mag-ingat sin amoy kanganganan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin mga kasipat-sipatan niya, inha supaya, amuin kabukisan mo in kangian sin mga ruking tumpukan, bunal, lamod day ha mga maksud, hati hunta, in mga kanganganan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangadji unta, in amuin, ini ilmu, fiqhul asma'i was sifat, tungod pakanganganan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si mga kasipat-sipatan niya, inihinang marayo sarta ding ha mga salaggo-laggo ilmo. Sumagawa, indeng ha mga salaggo-laggo maksud. May tatahati hunin kanganganan, iwan si kasipat-sipatan sin Allah, hasupaya sumungin pagmabuka na to pa Allah. Hasupaya sumungin pag-ibadat na to pa Allah, iwan hasupaya umanib na kita nyo rin ha mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haring hasabab yan ini katunya mga palanggungan haagama Islam makatawang kato asupaya makahali katinggalan ta in paghuna-huna pamangi insubay pasungun ta in kabuka ta pa Allah subhanahu wa ta'ala pasungun ta in kabuka ta pasiksa siya Allah subhanahu wa ta'ala siksa niya pa mga sila amo in naguhuna-huna pamangi bangta iyahati ya pasandong palong sintikilan ta sinin Allah subhanahu wa ta'ala siksaon niya in mga manusia makusog maghuna-huna pamangi maghuna-huna mangi papagkahin nila tartanto katinggalan tanayin paghuna-huna pamangi sarta mga palanggungan haagama Islam daing ha mga makatawang kato amuin magkatinggalan ta in paghuna-huna pamangi, in suway in huna-huna ta pamangi, paamoy pa ginhawa baranta. In ako'y nilong mo bardosa, in ako'y ninawng mo nakahinang mangi, in ako'y nilong mo kulang pa in pag-ibadat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan, humali na kauring hahinang dosa, sarta, bukon na in atod mo papamano siya katan, papagkahimukatan, sa in atod mo pabaran mo na. Tumaod na yung istighfar mo. Tumaod na yung pagtaubat mo. Sarta tumaod na yung pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa banginatod mo pabaran mo. Banginatod mo. Paginhawabaran mo. Ikaw na yung sarayaw-rayaw manusia. Ikaw na yung umbol sa to. Ikaw na yung jukop. Ikaw na yung makusog mag-ibadat. Ikaw rain amo hindi maghihinang dosa. Natartanto asal in aturon mo na sadya pagkahimo. Asal in kumangi na sadya ha pangatod mo pagkahimo. Narihay ni makapaghuna-huna na kaw pamangi. Asarta ding ha mga makatawang kato mga palanggungan haagama Islam in padaranunta in padaranunta in amuin pagmuhasabata paginhawabaranta in bistahun tadaran in ginhawabaranta uno matawd na ba in nasunat ko adlaw ini uno nakapua sa rawaha ako habulan ini misang bukon na bulan Ramadan uno nakapag-istighfar dabha ako hawak tuon na wisara ko pamangi. Sabangin biwis ta tapagkahita. Bangin ya atot tapagkahita biwis ta tingkatan. Biwis ta tay namuin kignot ko hibal sin pagkahita narihay ni asal makapaghuna-huna na kaw pamangi mahuli makapangjaga-jaga na kaw. Inhi kaunom niya mga palanggungan haagama Islam. Ma'rifatu hukmi su'id dhanni bil muslim. In suway mo hinga-ingaton, in unin hukuman sin maghuna-huna kaw mangi, papagkahimo muslim.
karna mayta bang kiya ingatan mo sin haram toy in hukuman sin maghuna-huna kaw mangi papagkahimo muslim haram narihay ni katinggalan mo siya bang in kiaunan mo mano siya nagmamabuka datuod pa Allah subhanahu wa ta'ala tartanto katinggalan mo to in mga parakala hiaram kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinapusan niya mga palanggungan haa kama Islam in amuin suway mo tuod tinggalan in amuin urul-urulon in katansin parakala amuin mangdahi pa amuin makapaghuna-huna ko pamangi ayaw na pasari na pangamuin bang hatatab mo bang kau sumud palom sin kuwul di dakaw asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala tinggalin na karna may takday ha ini sarayaw-rayaw pagka muslim sin hambuok mano siya intinggalan niya parakala bukon niya parakala intinggalan niya uno-uno na amuin wayroon pang lamurin niya na mahuli mga palanggungan haa kama Islam pangayon na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan nagmumpaat ka to tanyo katan in maniyo tiyo patuntum na puso tanyo haadlaw ini ando bang aun nawisara na mo ima mo hapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ando tay mauntan yu yatto sarta bang aun nawisara na mo amuin wayroon ima mo hapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyatto asawab sin pagkamano siya sin kami daring asawab yan isabulak na to siya mura-murahan mga palanggungan haa kama Islam papagbarakatun kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala panghati niyo sarta dihilan pa kamukusog iwan kasay magtag-ipon mag-ibadat matukan niya mahuli mga palanggungan haa kama Islam mamait kami kanyo katan halapal kasi iwan lasa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين